vadi. Znači ovaj kavem jedan od 20 metara, jedan 40. I moraju biti kupe 30 srednje. Ostavit će dvije sonde, jedna će biti ovdje, jedna će gore. Opšto se vi samo kad donesu. Znači one mogu... Ova bi trebala do 30 cm. Ići preko asfalta, ali ne... Isto samo ispod, iza u stvari, u živiti. Ova dosta duža. Mogli bi vas, ja. Mnogo už. Tako se planirati. Ovdje čovjek, evo. On boravi, ne? A ovo što da se Ani gleda mimo, on zalazi ovo ne potencijala, je potencijala. Siva, Čakić. A ova ide na uzemljivač. Pošto nam je buksna, otkinuta, Znači, ona ide na uzemljivač. Kontam. Ide na C1. Edo, jesi ju radio? Jesi jugo, jo? Koje se? I znači, ide se na treći pol ovaj. Treći pol. Ja. Znači, on sad pokazuje napon nekakav 0,1 volt. Ovo čim imaju ovi krugovi da je sve u redu, sonda nisu u prekidu. Ako je jedna u prekidu, onda bi ovdje titralo. Idemo na start. Test. Prekid. Neki je prekid. Došla je do prekida. Edo. Nešto nije u redu. Ja. Prekid neki. Nije uključio. Nije, ali neće da izmeri. A možda nije, ne. Mora da je napušten. Ne bjega, stao se nađe. Nisam. Prilikom mjerenja pokažemo prekid. Da nisi zamijenio ti, onaj? Nisam, dugi. A? Probu. Čekaj da vidimo je li pritegnu zamijenjivač. Nisi zamijenio, kad ću uzeti? Ne, da to već. Vjerovatno da je hladno i napušno. Dobro, vezi može se tamo. Ide sve samo na varu, vjerovatno ne može najdostaviti. Čekaj da provjerim ja. Ja potrebe, evo imaš. Evo ga. Radi. Evo ga, 92,3 ohma,
To ovo gromobransko zemljenje što ne zadovoljava. 20 uma je maksimalno otpad sa gromobranskog zemljenja. Znate li kako se reći? Sere. Može ništa, pa mladi. Malo da sedi. Znači ovo je naša škola, ja Može, probajte. Otpore 42 zarez. Ništa, samo starti i pucajte. Ajde. Prije svega voda prolazi. Samo start. Start. Opet, drži. Eto. Znači ovo je sad mira. Probao. Znači, dižu nije pošlo. Evo, budete Nije prekid, vidiš, ovo me vidiš kad izvadiš. Znači, tačno. On ima ovo je već hladno, nema on dovoljno, velik otpor mjeri i onda ode beskonačno. To je smrzlo zemlje. Evo ga opet je. 4, 2, 3. Sino, govorit ćeš. Sad se malo odvera. Znate li da bezim to? Znate? Ili tu čovjek? Mi se koristimo vežedovu tonu sa 3 pola. Odnosno 2 pola traje sonde, a treći je onaj uzemljivač. Jedna sonda je strujna, druga naponska. Sada aparat smjeruje. Još bitno je Pola metara. Prva, druga 40 metara i mora biti po drugom. Gromobransko do 20, ovo treba biti s tim što maksimalna udaljenost jednog spusta do drugog je 20 metara, kad je u pitanju gromobransko. A temeljni primidživač kod ovih objekata je maksimalna dozvoljena 10 km. Temeljni 10 km. Lepo. Ne mogu. Sad ću na svim zemljivačima prilike pokazati isto da to sad samo za vrstu. Ovo da se pravimo... Je li to deri? Instrument za mjerenje temperature spojeva, tako zvana termovizijska kamera.
vrši mjerenja svih spojeva u trafostanicama, u niskonaponskim ormanima i tako dalje. Ovdje se pali, podesi se na Celzijuse, na temperaturu C, znači temperatura Celzijusa. Prvo se izmjeri unutarnja temperatura, a vidite ovu tačku. Tačku gledaš, evo ga, 25 stepeni. A s onom tačkom ne smije se uperiti u čovjeka jer to je štetno za... Znači 26 stepeni je unutarnja temperatura. Evo sad mjerimo kontakt. Evo 26 isto. 26. Je li to sad pod naponom? Jesu, vjerovatno. Evo ga 27, 28. 31, ovaj se malo već grije, ali to nije opasno. Znači, ne bi smio se grijati više od 20% od unutarnje temperature, odnosno ove u prostoriji. Evo, 29 stepeni. Znači, ako je loš spoj, to je mogućnost da se više grije, normalno. Uh, 31, 29, 26. Evo, 32 ova. Evo, ako imate želju da upalite, znači da probate vi. Stvarno prema spojevima, znači. Si trattare questo sta Ovaj što je 28 stepeni ne mora znaš da je loš spoj, nego možda je ova faza malo više opterećena, znaš, pa višu struju. Jesi i pratiš tu temperaturu? 27. Fai gore. 27. Non so, sti citando. Malo mesta! Basta na steperisku. Bego! Vai.